noon hamin jettaɓe délégation o tambanaɓe gari ɗo Mara omo représenté mandino Farmata Balde Mayram Diaw a salminama a juurama o monɗo e délégation o on wondi ɗo a nani manan diɗorno Madina Tall o wondi ɗo e ila halwar ko Tall o wonde Mayram Wele o wonde Salamata Fall ummi ko ha Ziguinchor bandiraɓe Cheikh Oumar Fouti alal arsina ala kula o jibina o wiya Oumar o jangi o wiya ceerno Oumar o tafsir o wiya tafsir Oumar o rodi inna anzalnahu yawmi allahumma antallahu nabula wal kibriya sima ala ula sakin ceerno Nourou ala Cheikh Oumar muntaga daha Cheikh Oumar Fouti al gedi al halwariyu kanko yimi ceerno Bachirou o wi ceerno Bachirou ya fakhra halwar fi izzin wa fi sharafin wa sa'atina al izza fi sirrin وفي كشف يا من أفى السالك الفاني على أثر وجر نور شيخ عمر يبي بام جر بشير منتقى داش الأرش ما على أولى بيبي شيخ عمر وي على الأرش كايس كوتوني دنكي الأرش ما على الأولى كايس كوتوني طوال ساكني كود على مدينة منورة أرش ما على أولى ساكن على أمني الله صلى الله عليه وسلم حق عباد الله بالمجد والعلا jaabi Allah ɓe pop soɓe ketti banggue ɓuuri handude fi teddungal wal ula e towal ko Muhammadu sallallahu alaihi حبيب به يطل الإله oto yiɓɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe goni ɓuri habibun kanko Cheikh Oumar bi koye nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yuɗil ilahu Allah hokkirta يطل الإله ويكلأ yuɗil ilahu o yakla u so Allah rokki dokkal ngal kadi reena koye annabi sallallahu alaihi wasallam صلاة وتسليم علي على العلا salatun ɗum waɗi Cheikh Oumar kala ko ali Cheikh Oumar yalla mayna ko may bo xam ne bépp yeneen boo gis lu yalla may Ibrahima yalla may na koko مربي inchallah مربي daanel fii rek yim seeda مربي ورا الخنزير mu ne mu rabbil waral xinziisi koo xam ne mooy mu rabbi ñenante bi sallallahu alayhi wa sallam kanko woni nehɗo windere nde xinziisi jambaaro kookoowo alwara mu rabbil waral xinziisi iskana مربي ورا الخنزير إذ كان tawi الأشعلا fiya ko o hulɓinima satti annabi ara omo woni badru isal amru asa ألا إنه بدر عز الأمر dafana Cheikh شعلا Oumar Fouti o wi bi zawrati hayril halqi niltumu ammali nde juurimi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah rokkimi kala ko jiilotonomi bihi niltuha fil umri laabita akkuli li nusrati man qad sanna damata naɓɓuli sa ufni bihi umri wa jahili annali hayatan bila rawhin wa mawtan bila ram رسول شفيع ceerno Pape bisimilla rasulun shafi'un annabi mo ganduɗa kanko woni rasulu kanko woni tefowo fil qiyamati ñalawma janggo malja u ko tugnorgal kanko annabi sallallahu alaihi wasallam رسول شفيع في القيامة ملجأ Cheikh Oumar Fouti ngam nanɗe maɓɓe e makko faamude gande kala ɓe mbi iɓe maghrib heɓtata ɓe nga wawata Cheikh Oumar bomo yegge Misra